Pemirsa kewentenan pesisir Bali pacang nampenin ombak ageng ngawit tanggal dasa kantos 13 April sane ke kantena kantos petang meter. Anutin saking peringatan dini gelombang tinggi sani Kamedalang BMKG wilayah 3 Denpasar, tegahnyane ombak inucap siki kantos kali tengah meter, sani side kepanggih ring Selat Lombok sisi Kaje, Selat Bali sisi Kelod, Selat Badung miwah pesisi Kelod Bali. Selanturnyane ombak ageng kantos petang meter, ketar ke side kepanggih ring Selat Lombok sisi Kelod. Prakirawan cuaca BMKG wilayah 3 Denpasar Kadek Setia Nguadarang, anutin saking model NWP, wenten panincapan kecepatan angin ring Bali sisi Kelod tanggal 11 miwah 12 April. Kahanan inucap mawasana ring panincapan agengnyane ombak ring pesisi Kelod Bali ngawit tanggal dase kantos 12 April. Katanyane pola angin ring pesisi Kaje Bali memarki saking Kaje kangin antuk kecepatan angin sawetara kalih dasek knot. Selanturnyane ring pesisi Bali sisi Kelod katanyane memarki saking kangin Kelod antuk kecepatan angin sawetara 4 kantos light knot. Kahanan inucap mejanten mawasana ring keselamatan pelayaran. Punika mawinan pai ketandane ngaptiang majang krama wisatawan angka wisata bahari mewah bendege mangdane waspada ring pengraho ombak ageng saha eling ring panglimbakan gatre pini anyar saking BMKG. Ketut Winata Bali Pos Nguningayang.